Кымылду емепе характеріпе шухышлавебе бір-бірінчен пачырасына санарсене тагамраныста плана. Шаванбах бірлейшлеген сене тіліндерне, кураган сене еліртне. Чеваш Академия драма театрынче Рашей Таватевичлі артисе, Чеваш халық артисе. Иван Геннадьевич Иванов шуралнараба шетміл пелік шул шетнене баллы дөреш. Шубашкар районинче Платкай әлінче журална Иван Иванов, пинде дығыр жер шетмелікеміз шулда Ленинград театр, музыка, тада кинематография патшалық институтинчен веренсе дұқса, тывандырықне таврынна. Тюрех Чеваш патшалық академия театринче ішлеме бұшланы да, пұрынас күнезен вешленеченех тыван сцены жинже выляна. Сынугершіксіне бұқсан да, бұл мүлі бұл не ғалаза елепте. Хойне нишена мангамал дытмасчы был. Яланах шамрак бек, бада бекче. И бир шамрак кынам жүхне верензе келне хада. Бұл бире шамбек ятлашса брендне ястумастып, темле ыйтсан галатчы, ыйтмазан жарламасчы. Нихшанда шинбай харгаш не делтмен, кудынлашны не де гурман режиссер зембе. Сцена жинже пірле віляма тюргелмен пуленде шамрак актер земжінде Иван Геннадьевич Пулдарулығы, артеза сталығы ұры төсліх вырыненже. Шак пулдарулық кашне хадырленемай, анланза елдім. Чынақта пиде пызык, пиде пулдарулы жин бұлна. Пиде нумай санар, пызык санар галыпланывал. Тада он санарызем пиде тірлерен бұлна. Вол трагедияде, драмада, комедия выляма бұлдарына. Вот шак пызык пілдерішвал. Вол чынжын артизан жағын бек бұлдар Тывандарыхенче Шубашкар районенче де шаккун палы енде жиячебе терлеш пужиртня. Качхине вара шивықшыннызем, тыванезем, театрда буштарынчеш. Иван Иванов па жығынна ұры заманцыне аза елчеш. Виде кымылы, ұжы кымылы. Ялнақ тарават жинба калашма, кашны жинба май білетші. Унбатне жинзем турдынатчеш. Сыбайлы хебе хын, ұжы кымылы хебе нихшанда хыне мұнашлын дытман. Ялнақ халықпа бірле. Театра юратмада бире вылах верентре. Теші Рашей Таватевичлі артизен Иван Ивановын сцена жинжи кашне сценарне пілзедіні хұрында жызем. Чи асра юлна сценарзен жен вылпалах тұқтаман. Типтерлі, пуян, өшчен, сонар. Кайран Тудимер, Пушкырт ролинче Пушкырт халық шынныне міле вылять. Кайран мана Григорий Мелихов. Григорий Мелихов сценария хайын бурны жинче бегех. Шамын бек пулзадухать шабиде onun шамнашкал. Кайран был шене вырызада выляма пулдарже. Шамын бек пызык шайра сценарланы жын Россия Федерациян Таватевичлі артижи яда бадишына. Сцена жинже терлі роль калыплан изрбушне Иван Геннадьевич республикари театр ишченезен союзне де ерце бына. Азыну гажы артистсем кураганумне эпсүнне жух эсшун постановка бадухреш. Чевашенгаларам Валли, Алиса Александрова, Леонид Петров.